Ebu Zer Jundub bin Junada hem Ebu Abdurrahman Muaz bin Džebel radijallahu anhuma preneseni da je Allaheso poslaniku sallallahu alejhi wasallam vačerđa. Darando Allah kaj god te ove. Ako čerđan lošno delo, palo do vačer šukar delo, kova kako sel o lošno delo, hem šukar ponošin tut premalo manuša. O hadisi biležini Tirmizi, kova penela datano Hasan, šukar hadisi. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosini da je Allaheso poslaniko sallallahu alejhi wasallam vačerđa. Kase o Allah mangela šukaripe čivelale ano iskušenje. O hadisi biležini Buhari. O Ebu Hurere radijallahu anhu prenosini vačerđa e Allaheso poslaniko sallallahu alejhi wasallam nakaovel osudno dive sadok na ovena često zemljotresija. O hadisi prenosini Buhari. Koka vičine manušen tečeren šukaripe, kao vele nagrada sao kolenda kola kao da zivinem pelese hem kodova drumoso ka sredinenle, hem odole andolengi nagrada ništa naka smaninipe. A koka vičine manušen kološno drumo, kao vele harami sao kolendar kola so kao da zivinem pelese hem kodova drumoso ka sredinenle, hem odole andolenge haramija ništa naka smaninipe. O hadisi beležini o imam Muslim. O Allah primini edova ako čere e pralese e muslimanese, a ov odova na džanela. Koleso šero bešela o meleko, kova zadužimo svako puti keda o manuš čerla dova šukari pase, pe pralese, o meleko penela, amin, ja Allah primin. Ahem tu će isto džahar. O hadisi beležini o imam Muslim. O kova man ka pomini je kesa lavatea, o Allah ka pominile deš puti, kao velje se oprostime deš haramja, hem kao vel vazdimo deš deređe. Beležini o imam en Nesai ando Enes ibn Malik, hem o imam Ahmed. Džabir radijallahu anhu prenosini da je Allaheso poslaniko sallallahu alejhi wasallam vačerđa. Svako manuš kao vel vazdimo kostanje kova mulo. O hadisi beležini o Muslim. Enes radijallahu anhu prenosini da je Allaheso poslaniko sallallahu alejhi wasallam vačerđa. Emule manuše pratine na trimbuča. Olesi familija, oleso barvalipe, hem olese delja. Duj iranenape, a je kačola oleja. Iranipe olesi familija, hem oleso barvalipe, a oleja ačona olese delja. Mutefekun alejhi Buhari, hem Muslim. O tumen kola verujnena, ano tuđa čera makuven, džina dobinena dopuštenje, hem doke čerutnenje na dena selami. Odovato mi je pošukar sikljoven. A kava ajeti bešela ki sura en nur bišeftato ajeti.
E dai, ando pravoverna Umu Habiba radi Allahu anha prenosini da je Allaheso poslaniko sallallahu alaihi wasallam vačerđa. Okolese kova klanini anodive dešu duj rekatija suneti kao velje se sagradimo čer ano dženeti. O hadisi beležini Muslim. Kada o manuš na kela dunjaja olese delija više napisine pe. Samo ano trin slučaja. Trajno sadaka, korisno džandipe, hem hajrli, evljadi, kova čerela olese dova. A kava hadisi prenosini o Muslim. Allahesu poslaniko sallallahu alaihi wasallam vačerđa. Kova karaki pičip hem pela džutnet hana garantinava o dženeti. A kava hadisi prenosini Buhari hem Muslim. Allahesu poslaniko sallallahu alaihi wasallam vačerđa. Iskoristin panj buča angleder javera panj. Ternipe angleder obhuripe. Sastipe angleder onabormipe. Barvalipe angleder očorolipe. O slobodno vakti angleder te ove zauzimo, hem o životi angleder o meriba. O hadisi prenosini Hakim, o hadisitano sahih. Amaro gospodari neka ovel slavimo. Mukelape ani zadno trećina era čaki ano dunja lučko havaja hem vačeri. I sili džiko somoliniman pa te ispuninav olesi dova. I sili džiko sorodela pa te davlje. I sili džiko sorodela oprost pa te oprostinavlje se. O hadisi prenosini Buhari hem Muslim. Ibn Mesud radi Allahu anhu prenosini da je Allaheso poslaniko sallallahu alaihi wasallam vačerđa. Na vredini o namazi okolese kova na smirini podumo ano roku hem ki sežda. O hadisi prenosini Tirmizi hem Nesai. Beležini o Buhari kotar Ebu Hureyre radi Allahu anhu o poslaniko sallallahu alaihi wasallam vačerđa. Samo umeti kako vel ano dženeti osim okova sonaka mangel. O manuša kolahine othe pučle, ja Rasul Allah, a ko je od ova sonaka mangel? O poslaniko sallallahu alaihi wasallam odgovorinja. O kova maje kao vel pokorno, kako vel ko dženeti. A o kova maje na nepokorno, ov na mangela tek huvel ko dženeti. O hadisi prenosini Buhari. Koka mukel o namazi ko leso odredimo vakti zbog osojbe ili ako bi strđa, obavezale se te siđari te klanini od ova namazi čim kasetinipe. O hadisi prenosini Buhari hem Muslim. A kada me robija pučena tutmaje, mehijum sigurno paše. Odazivinama ki molba okolese kada moliniman. Odolese on komovičiba neka oven zadovoljna, hem neka verujnen anomande, da bi oven ako pravo drumo. A kava jeti bešela ki sura El Baqare,
Shel of to ardeshushovto ayeti.